دکرن جالی زانینگاه روجاوا و اکادمیا جنولوژی دکن. ج دهمان دمید جی ام بخیراتنا همه میوانی کل سر آنلاین بریا زوم تبلی سمپوزیوم ما بونا. ج زانینگاه کوبانی زانینگاه شرق و همه کسی لدروا یکو دخوازن بهیجان سمپوزیوم ما گهدار بکن. بحضور آوا ام حمو شهید آزادی ببیرتینن و بجنخا لبروان دتاوینن. ببه بنایجی ام روجا حشت آداره برحي برخداني تكوشينا جني لحمو جنين جيهاني جنين كرد جنين روجلات وإيران بتيبات ام بيروسكن براسي ابو زيدتري 10 سال لروجاوا شورشك آوابويا اف شورش بقلق ناوان هات ناس کرن یک جي شورشا جني كما بركو جن بحمو قادان ده جيه خارجت خبري خستن كر خبر هيز كر رولا خا ليس ملكي داجي يعني الظلم والفاشيزم شر وسهلداني كده gelin İran'ı peştekin Rojdat Kurdistan eji hatiye konağı kinu taybet civan rojendavi yani bir jehkirina jinen civan rov dibine ku hember ve şora çektir seki bir çavayı heye jiber ve ev sempozyum gerek gringe ku yani ci var ku şoreş pek hatiye şoreş bu serpiya bir sekine berfadani ki gerekmezin heye Livir ciye kuş toben şoreşi nuva şimdi ve sılavkırın gerek gringe ezcibivan hastana dıxazın peşkeşi yapar bilim zaman. Deret işte ki ez dıxazın bilim zaman ev ku demako ev sahildanana dest bekirin Rojdat Kurdistan'ı o derbasi hemu gele İran'ı bu pişreci asla cihani da belav bu. Me hiç evine dikir ku jimevere persin kaç Afganiya ve duruşme lükudere derketiye le ev hat persin yani demek o ev duruşma belav bu hinik saziyen ragahandine hinik heval hinik kesan gotun kazzu jmera istat bakın reberapo yani tevgerajinin Kürdistan'ı cara ev duruşma lükudere bu diye tabi yani ev jbome tişteki usam hediye ve ne bu jber ku hemu kes zane ku ev duruşma bu salane tevgerajının Kürdistan'ı hemu çaleki hoda dbeje jinen gerilla serekçiya demoko her çaleki hapetinin ciye hoda gaherinin bitilliyan ev slogan duana da tegotun o hemen deme dayk yemel kolanan çalaklan gelekçiyan pankarten koy tililiyan koy ve duruşmek dinin zaman rejim aku Aliye gelen da evci bir şoreşeki hat hılvaşandın. Yani xeyre bana çımalı duruşmaya cihan azadi derkedin. Ev ne tesadüfe ki bu? Çıma ne tesadüfe ki bu? Jiber ku mileki ve eri van kesana kır bir hesabın küçük kır bir berjürendiyen politik kasın ku serhildane bıkın malefa. Yek sedem ev bu. Lenerin anında sedema asli ne ev bu? Sedema asli evet bu duruşmaya cihan azadi gredan buyna ve şoreşa jine diye. Bu rıhıslıklarını berdevam mıdır? Ev bu prestiji ve ki yani perspektifteki gerekli green kutu prestiji demek bu şoreşa cihan azadi Rojdat Kurdistan'ı denveda murov dibine ki esas efada temsil kırın avina ve rıhıslık kırın avina pek şey hatiye. Ya gurtana koy mehekil hem faşizma Türk şarkı. Ezvan hamiya bilbiytinim. O bir projede cari dine soza tekoşine soza berdevam kırın ve tekoşine nuhdikim. Beguman yani brasti demek ki pır av konserkindir merekelek tiştanı karibini her zaman. Libeli az fazla olsa baleymişim ser çend mücara. Yani vakit Rojava'yı Kurdistan eli felsefa jin jiyan azadi li serme bandorek çava kir. Ve çava hatim van roja.
yani seri tutxazım ve bejim em ne şoreşeki be kokin. Kokane 5 salı tekuşinek li Kurdistanê tê meşandin. 5 sal li ser vê axê me şehîd didin. Bi hezara jin tevî vê tekuşînê bûn. Bi sed hezara dayîk bi milyona insanê me tevlî vê şoreşê bûn ku em hatin heta vê rojê. و ev tekuşîna jin jiyan azadî yani ji hefteyê de destpêkirî heta roja me îro berdewam dike. Vê guman rê û rêbazê wê cuda bûn. Nebelê îro eger li Rojavayê Kurdistan em ji cîhanê dibin navenda ilhamê ebeya wisa titbêjî wekî kalkulît ne? Wekî kîbarka derneket yani. Bingehekî wê heye. Bingeha wê esasî jî li gor neyna me ji pirsa em ê çawa bijîn. Gerek em çawa jiyan bikin. Ev pirs gelekî muhim e yani ji bo miletekî, ji bo welatekî, ji bo jinekî, ji bo mêrekî em çawa bijîn, pirsa em çawa bijîn pir pirsekî hayatî. Yek sazî ji me bîştin, ew jî saziya malbatê. û ev saziya malbatê jî ew qas li ser lîstin ku birastî wekî dewletek biçûk işte serokê wê kirin bav û zarok jî millet û jin jî zaten tabaqa herî jê û wisa yani malbatek dewletek biçûk bav diktator dayîk û zarok pepûk. Malbata Kurdistan, profilê Malbata Kurdistan. Be here with you today. Ez gelek xweşim û serbilind im û li vê derê amade me ji nihata ez roja cîhaniya heştê adarê ji bo jinan li we pîroz dikim û taybetî jî ji bo jinên Rojava û ji bo jinên li ez dixwazim li vê derê ew aliyên wekheviyên yan jî rengvedanên navbera Rojava û Rojhilat dikim. Ev slogana jin jiyan azadî li xwe ji têkoşîna Kurdên li Bakur ê bi dehan salan hat derkir. Berî mirov vê paşxaneya rê fehm dikin mirov nikare maneya jin jiyan azadî fehm bikir. Li vir de em bibînin gelek aliyên wê hene. Komxabat taybet li ser rolan xwendekara hat segnandin döndrê wê de wek destpêk kurtedîroka şoreşên Rojhilatê Kurdistan û li Eyran hate nirxandin û tevlîbûna ciwanan ji bo vê şoreşê de. Ya din jî çalakvanên û gojnav xwendekarên zangehê bi xwe yê kunha di nava vê şoreşê dijîn tevlî mebûn helwestên xwe û em bêjin guherînên herî dayîk bû di derbarê şoreşa Rojhilat û şoreşa Eyran anî ziman wek destpêk xwendekara vê hevokê ez dixwazim bînim ziman êdî xwendekar zanîngeh û xwendinên nema wekî ewên xwe yên guhertin û pêk anîna şoreşê dibînin. Zêdetir tirsa ji ya ku rejîmê di dilê wan didabû avekirin ku xwendekarê dwarê şoreşgerî di dwarekî siyasî li tevger bike êdî tê binçavkirin tê dîlgirtin di vê şoreşê de ev sînor hatî şkenandin xwendekar bi helwestekî pir bihêz vê yekê tînin ziman
ويدي ام جرتيجه الرجيم نما دترسن جرتيجه سركه او ام دهندري فان زانينجه رجيم وياكو بزاغونين ين بر حشتين السرما فرسكرين اب جبوي مبويه جرتيجه زن آزادی لیکن اما زندگی به فارسی جیو خدارا زن زندگی آزادی گراند به عربی گراند به انگلیسی گراند لیتوانی کردی اون داناده و حتی به حمد دهات بودن جان آزادی رو کردی دی آخفتن بودن دسین جار همون اول خوزا این زمان از هنگی دوار سوابقن مثلا نشو خبر نکاوت هذه البيولوجيا هو داعش تنكر محمد بفنيفا لهوانا جي بحث كل جبوت هايدت شرق كم خبطك ودوف شيء بو بناغي زاني دها خندكاري نبيدا از بيجم افروشا كنهار رجلاتي كردستان تيجيان كرم ايران جي تايبت ايريشي سر خندكارا وهري داوي رجاغا دروجين داويجي جحل كرنا كچين خندكار بوي رجلك از بيجم وقت فرج رجعوا خندکاریم بر هیزک خوا بجگرتی خوا جبو خندکاری ون تایبت سر نابیجنا سر بشتی زاینده حرسی می زاینده می رجاوان چالکی یک تایبت خاشتم آشه جبالوشاندنا لسر روشا ایرانی تایبتی نتو دولتی لگوری نتوی کد به عدگاری بشن ازی رأسوان بجن منطقه گلوبالبونا سریعی دولتی به سال 1648 به پیمانا ایسالی دهات ناس کردن و شورش فرانسی و پیمه این بهتر دکترینا نتوپرستی پشتا خدا حودان تو دولتی آوازنا حکومت سیاسی یکانه و دابشکینا چاپکانیا و پیمانینا دستلاتی لسر توسک تایبت ناقی نتوی به تجربه سنوی حدگاری تایبت تیدایی و خانم الیف عزیز که به عنوان مدیراتور زحمت این برنامه رو میکشم صحبت‌های من سپاس که از این پروژه‌ها بتون جواب دعوت کردن سپاس و الیف از وقتی عربی که ایرانی از دو قازم لعرنگاری ما احواز لإيران وقتی استان تی بیتن اوجی وقتی خوزستان تی ناسترن یا خلق احواز ام وقتی عربی احواز بین نال خوزستان وقتی استان تو نافذ کنه ام قبول نکن هر سیستم حکومت ایرانی بسر من از نهاد خازم نکاری اف شورش و جنجیان آزادی چواد اکاره همو ملت همو گلین ایرانی دنا خود بحوینه یعنی بینا جمع هف درستیه ده کشتنا جینا امینی خانه که تاریخیه ده دیروها جمهوری اسلامی ده اوه که یکی راستراز تکلی آویا به شورش اسلامی و رفتار و معامله وانه برندر جنانه این کدر از سلاح و رزی خودشینه مثل نوشینه شورش کردن افغانستانی قبل و از گوانشینه که دویره جهید کتنه از خمدلیا حاجی دیگیجن ام بدلگرمی سلاح بتن جنین کردستان و جنین ایرانی و ام بسرالانه ام دبینن خشک و براین خیم کردستانی چاوا دلسوزی تید کوشن ساکنه جانسز، فیدان دوان، لیلا سلمز، شایلمز ام دبینن او شهیدین بیت کوشینینه اویج بهار گلان بینه ایرانی خلق گلی افغانستانی و جنین افغان جهل گلی بهتر او دافاز و تعدیه لسر وان گلان ناس دکتر و خلق ایرانی پشتاوانن و پشتاوان دکتر
نبحثاوی کرد که روشا جنان که که دجین لدخوازن دستپیکی به دستپیک هفتنا خود بیجن سلوگان جن جیان آزادی کل بیدر به گوتنی خبیر گوچنی خور بیجن اسپاسی آوان کسان دکن که ابر چالاکی آماده کرنه و از دعوت کرنه چند مهم درشمه جنجیان آزادی لکوچه، جاده و مال و تاف و زبستان و مزگفت و دانشگاه ایران تی بهیست تکوشینا جنان و تکوشینا آزادی خواست و گلین بندست ایرانی جبو گوهرتن بنگهین تکوشید میشه. درشمه کو ilham بدنه